svaki grad, kraj, one koji vjerom žive u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodи, pomiluj. Za blagorasporenje naš Bog, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospod. Da zapitam one koji potpisuju ovaj sporazum nesrećni, kojim se odriču svoje žile kucavice, suštine svoga bića. Da li nisu se zapitali da u tom njihovom sporazumu, da nisu vidjeli, a treba da su najprije oni vidjeli, da se nigdje Srbija ne pominje, ni njeni zakoni, pominju se kosovski zakoni, a zna se koji su. Da li se nisu sjetili, a sigurno da su se sjetili, da Ustav Srbije je potvrdio i Skupština Srbije da je Kosovo i Metohija neotuđivi dio zemlje Srbije. I to i do dana piše i nijedna Skupština Srbije nije se toga odrekla. Da li se nisu pitali da je Srbija ušla u Ujedinjene nacije posle ovih tragičnih zbivanja ne osakaćena, nego je ušla sa Kosovom i Metohijom kao svojim sastavnim dijelom. Samo sam to htio da zapitam i sebe i vas i one koji donose ovakve sporazume, nesrećne sporazume, koji bacaju ljagu na naše pokoljenje, koju nikakva voda ovoga svijeta neće i ne može opraviti. Gospodine, vaše preosveštenstvo, časni oci, sestre monahinje, braćo i sestre, po milosti Božoj, vašem pozivu, krenuli smo jutros iz opština sa severa Kosova i Metohije, da vam se zahvalimo na podršci koju nam pružate. Sinodu Srpske pravoslavne crkve i Patrijarhu Srpskog na razumevanju, što razumete našu muku, našu nevolju, a nevolja je velika. I mi smo došli danas ovdje u ovom svetom hramu da se zajedno pomolimo Bogu, da vas zamolimo da i dalje nastavite, da nam pomažete u borbi koju mi vodimo. A vodimo borbu na svetoj srpskoj zemlji, na Kosovu i Metohiji, da očuvamo srpski narod, da očuvamo srpsku crkvu i da očuvamo srpsku državu. Mi smo uspevali od 1999. godine, ostali smo tamo da čuvamo naše grobove naših predaka, da bi ih predali našim potomcima, da čuvamo srpske svetinje, da čuvamo srpsku zemlju na kojoj imamo tapije i da čuvamo srpsku državu na Kosovu i Metohiji. Uspevali smo u tome sve do prošlog petka, a sada smo od parafiranja tog sporazuma u Briselu zabrinuti da li ćemo uspjeti da sačuvamo državu Srbiju na prostoru Kosova i Metohije i zato smo došli da vam se požalimo i da vas pozovemo da nam pomognete u odbrani čuvanja srpskih institucija na prostoru Kosova i Metohije. Parafiranjem tog sporazuma u Briselu primaknuta su vešala koja su postavljena nad srpskim narodom 1999. godine. A što je najteže nama, Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, što se vrši pritisak i teraju nas da sami gurnemo stolicu koja nam je ispod noga. Pa vas molimo, nadam se da je veliki srpski narod, velika želja i kosovski mit u srcima svakog Srbina, da će nam pomoći i da će nam Bog pomoći i da ćemo to i uspjeti. Molim da se prenesete zahtev, kao što je to Patrijarh i rekao u svojem pismu, da oni koji su parafirali i oni koji su usvojili taj sporazum u vladi Republike Srbije, a očekuje se da prođe i Skupštinu Republike Srbije, da to shvate, da se urazume, da se pokaju, da se ispovedaju i da vrate nama, Srbima, koji živimo na Kosovu i Metohiji, srpske institucije. Mi se nismo borili za nikakve zajednice, za nikakve udruženja građana. Mi predstavljamo institucije Republike Srbije i za to se borimo da tako i ostane.
kao što je do sada bilo. Hvala vam, prosvećeni vladiko, i da će Bog da ćemo zajedno u boljoj snazi i boljoj moći proslavljati Boga Gospoda. Živjeli! Da sa ovog našeg sabranja molitvenog da uputimo Skupštini Srbije jedan apel svoj u duhu ovoga što smo ovdje večeras govorili i da zapitamo i Skupštinu Srbije, ona ako bi hoće da prihvati ovaj sporazum, ona mora prvo da poništi svoj ustav. Inače, bitno je da imaš ustav, a s druge strane potpisuješ ugovore koji su upravo rešava, kao što je ovdje dobro rečeno, i za Srbiju, i za srpski narod. I takvim sporazumom samo treba još da se ona stolica ispod gurne i da se objesi sav narod i na Kosovu i Metohiji i cijele Srbije, a i drugi narod koji je blizak i koji je o Kosovu i Metohiji. Ako se slažete,